Hi everyone, welcome back to my channel. Ngasigi yaoshanggi Thabal chongbagi makeup toubiyo na hairakpadi eina du touge na khalambane do hojik shower se loiraga mai se kem taidri mai taba iroba loiba se keno han tawi scrub se exfoliate hana toubiyo scrub se ani scrub toube aigi araiba sina seasonarabani ko aduga green tea face scrub ni si nungai si seasonabada yamna soft oil skin jai hojik pau yamna dry oigan bani ado hojik pau kem oidri aise aduga sigi keno se toner sima hana plum gi sima kap se any toner season ko aduga kam hala se cream se moisturize fazan to se aduga anja eye cream ju fazana tai si keno de mit se conceal tawrakpa adagi powder hapakpa sweat proof oina ba ko aduga ma thokbani na foundation dagi adagi loose powder dagi seasonar ko mayam se apai kitang mang ta ba khotpa to do adu kitang mattify tong na ba dugumba product ngak tani use to ba doi se natraga di long last oil roi ba ko duka ko primer se compulsory seasonar ka ni ai day to day the day primer se use to bi ba ko primer se sigi miss clear gi primer se 01 dane sigi primer se na primer use to gra di long last to skin se kitang sticky we hala kan ko mana foundation direct concealer direct to mana loina napsala hala kan do layer ga long last to hele stay to or hele ko duga sisna oriflame gi no patch range dagi pore and line filler ni sida gi sagi pores loiba duga saida kitang mit makhagi the lines lakpa sigumba kai ka sina kitang fill tawrasi ko sida han tai sala se du loga primer use tawr sigumba kitang na yani miss clear gi sigi primer se any primer use to ba ai ko primer se kitang season ase kiba pam jati ha jo mi am kiba pam de ki na la ba de da thabal chong ba de su da satte ba yengba su ta chatte aduga amu khak ta chong re haiti adu kano do kuire da diu da ra kano ma 2004 adu da college ki to ba da amu khak chong re na hak tang ni manga pa da bi wasak pa yana ki su ba na ora pa se ne kano tai ba no ngai dois matte foundation use those the matte plus poreless ne fit me gi agi shade na 128 warm ni silais aduga mix those ele girl gi si long last ne ba ko adugi ne si gi yam phajaba illuminating oiba keno ne foundation ne aduga HT su oiba si ani se se mix tawrase aduga sponge se aina ngarang sudok pa de si sima ising da sumaina lupani siloi sundok rani se budabyo aduga towel se isana magi liquidity se ising gumba se leite na sumaina na chanda yam sangdra nupi sina keba sa nupa gi de cream am te thau te raga perfume am ka pa pa chakhiya ne phajara le natural beauty nupa oiler hojik tawra se mix tawraga foundation se akoina leiba matam se yamna ngauba khalaga leibiganu ko
skin shade siga aigi skin color siga happy chanaba yamna close oiba ngamagadi exact layo habane do laitragadi exact natraga suka khara close oiba aigi skin siga thama matam se tayo do kodi thaina keno naga foundation se atopa season na dringai matamda set se ahum mari kha laga khwai ngaubudo ka porcelain ga leibudo hojik ta khalura ki buki aduna tairamin light tau se concealer se under eye area se kitang brighten up oina ba season adusina Maybelline gi edge rewind sige shades na light 10 sisida kitang prime dong ram ne koi eyeshadow taiba duri ko mit matha ka tawisina eyeshadow primer use tawdrasu yare concealer na dum prime tawba yae ba sina blend tawthoje sat foundation se set tahorase ko foundation set tawna ba se sigi Maybelline Fit Me gi loose finishing powder se na medium light medium eta high na sigi sponge na dip tawrena adu si crease tawdana ba the eyeshadow taibada kitang base se set tawsala adegi lemhoriba face se loina sawa kama set tawsala se koi seal tawsaline si sinane smudge proof oidoise lenga roida bani si makeup se hore lock tawsala se Pishungi se pomade na tawga se pomade na long last oibade L'Oreal gi Brow Artist Brow Pomade in the shade Evening. Horaga aigi natural line lebese si follow tawrena taka makha se shape se hapame adagi makha gi sisu mi amaga di amta manadamnina ko pishum se shape se kitang sanglap satpa adagi mathakta yamna thekatpa su lei chini sima khane yekhadi manung je fill up tawba yare sang ha chingdoi nate ko like this si hapaba matung je sigi mamangi hobase aigi brush ta yaw hoba pak hoba product kitang sinana magi hair strokes sing je mimic tawse gi contour de force sina cool tone do be sina contouring je sina nungai dani ko gidi sina best way ni mitki si leije mitki si line si pishunga gi si mai leije chingaga ko ne imaginary line am tham dar si bokta ne por ka dois eyeshadow se ka se che tawse place
Sige dum same brush na ni ko toy se duga oina aina si se transition je si hape da na duga ai je blend to thoke har ga di brush yam season na roi ge har ga sumaina clean oiba towel khande phi khande se da mu sumaina kai thoke ba si kai thok tra color ka ra kai thok ra ba ni na si clean ore ba du na mu khatang blend to thok ba ya ba brush to loi ma sudu ka hana tham ra bo di pha ba ko aina si ki corner da brush ta khara le mu bu do si ki crease line just mine le ba gi mi to ki si line de so porak se do se si ki saffron color je si ma ha pa se eyeshadow ki play se ka shuna te color se combination se mo ismaina pull la kan se da sab ma chu tholo ko dune ko na hana imagine to kai kai ma chu pull la ga ya ga da ge ama ga pa ha pa ko dum yeng se ko pa pa de phaza ga ni ta मैं हेक्ट तैबे आई को कलर से इन si ani si khatang ne sina transition da hap khiba ko duga si ani se yaw ba eyeshadow palette am de ri adum sijna ba yai si look se to ge har ga lagi black yaw ri je black se lo se ko black eyeshadow में हम रखते हैं किसी की touda rose gold mustard की आई black से ये वाली है ना pigmented हुए माना इन खत पता कुथार गले बुसारो से सी बाउ से कोई की मखादम नॉन धरो से मत धरो से का रंग बगा हाफ खरा गने सी बाउ से मिठा से फजना यावर गले उना बने ये रंग था सीधा blend to thora ini ko kitan glittery oi ba ma hapa se sis na hapa se champagne color ga chang ba se ko sis na phaja line number toran se sugar ki call of honor khale se iste yamna kening da ba lipstick to yamna bright ba tani ne ba di nude taibe ya ne du ga adum yenga se amani te ga ko full size Paki Pro Dapper Dash ne 002 02 Sis na loin nude flush ko. Saya sebenarnya
Master Chrome Highlighter. My set is molten gold. Molten gold. Blend of wood my baby brush with jashes in the color. The gum. Says the cheekbone is a loiba. Is quite one capacious. I send it out. Chase it. How much haggle? The 어, 좋은데. 그다음에 blend out brush다 야오고도 많이 khara poraaga koina kitang mai se move tawbadda light mangalda ko thabal gide light ngata kitang nude kumba daininga na Wet n Wild ki get suit the nudist beach si hana dairaga yenga sika tawdringai sida is the heat protection spray sima kapau sika ai lội nó mắc tới tàu rồi kìa quên bây giờ cái đó thì cũng phải là kiểu cái nó đấy em là lens sẽ là sang bên nó còn sang nó khui rồi thì em sang và mấy cái đấy thì brush straight rồi em là quên nó lấy bây giờ tôi nên phải dày rồi aduga lens sa da medium gumba laiba adugumba du di curl to budo sam faze adu khang da mi ki choice ne ai cha be tang khoi da kui de na tang tawe to ban nude taining aga di sigi nude taiga se aduga nude tai dragana nude tai bagini ko ai look siga tadi khara chamdhani ba sana se khara yang ba se ka yang sika kamera phasa yang se Anh xong rồi bây giờ 좀 phasa de som de tang lum tak toy mình tới rồi nó phải này khang de hada lipstick se ama kana taw tho se chen so ka
ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ